sim trong lây uneu qua ikat panpuli aga yin bendi bakam tam yaga tin ga trong lay uneu bring wala ke experience udam kam yagi kat panpuli ha yin bendi kapan pau shine pau bol bagi shiti ki jo ulat kho shiten na testament ga batuma shiten na kitab Lalu kita hagi testament kepada mai kita ini jawab pasal po. Henry kata ruang yo Timothy, anda minuan walam jaga kita. Abamot jaga testament kepada. Yo yang kita jawab pasal po. Hagi ni shiti gitu. Ngabalo kanai ini shiti gitu. Ulasap kumba kendai piungai ini dekat. Ulasap naga testament kepada. Kapani Allah beri ubang minat ha panpule negatif kajong mulai. Dan wapsol po rewan Jesus Kristus Allah beri ubang pule minat negatif kajong mulai. Ikan mau yung Jesus larangin pule nega gospel nginyo bahagi po di mata asnam garna ulay yen ulat kali rengkat pat kinongingkai lagi nong yam John gici. Pat ke gospel ke jong Lukas ke nong doa ke pat ke pasal pengiu. Kaktin ke jong mulai kapang. Babaro kita tiba yo asngau. Yo kila sngau lawa. Ye ke jing syampang. Pat ye gijuba gijau. Gijing itu kana gijong Jesus. Syampang Noah, syampang Abraham, syampang Jonah. Pat kiway pat kiriu kau jong the testament kebarin. Nano butip nama ma upuli minat jaga testament kemarin. Butip grand syafang kini kau nama ma upuli minat. Dia kata-kata bagi Farisi bagi Sarisi. Jiwan kali yang Jesus Kristus. Berapor pinyo iya di gospel bau jubah. Lagi dikitin dan babang. Pimju lapuli wong. Lali pim syam na pule, lali kawai pat kawang pimju pule. Kita ini ganti, ibaw Jisu pendan kam. Aman lagi bagi Farisi, lali kinong yang jong kijim, kiwan bad kaliyo. Gaba peni, paulau beriu, uba pule, yagatin kajong mulai. Para pemebe, ngakmak bantai siya ka pertai ke pemerintah. Cispa santreu sem cis latam cispa niusan sem ke gospel kalawan adu katnu ngitip syapang kaktin kajong mulai. Pada kali kejangit ngansium yang kali ke topik ke mangalabu kaktin English ke biblical illiteracy ke jimbom nang lari ke jimbom tip yang kaktin kajong mulai dan kita diberiu Kibalat kam yaladi ki Krista. Wain na ginonto, may kalay uwang. Hagawin ka kot kajoku, kabang alay karteng, the 9 most important issues facing the church. Kabang nengkong kabang ubuk kalang, biblical illiteracy. Ka jingbom tip, lani ka jingbom nang, yagatin kajong mulai. Kabang isyaw pala kalau aman lagi longing Kristen gijongi don giying ibadon gaway ke Bible don giying ibadon hadu lightly Bible kanay nga kuwapan kali hado gatno ngitip syamang kanay ka Bible nga shift niya kanay ka subject na maarapahan niya ka diyaw kawaladap lawan way briw perlok kubang kita ulawan parlong niya nga besor ngadon program hagaway na kajingiseng mit po ying silpa se pastor bantok yang syapang kasodom bat gomera po ngalatho marbil perlok mga ngalaperkat kung noong kren hagajingiseng po ying daga sodom bat gomera ang rengang jek baulo ang mau Bansi na kapan ko. Nangalat ko.
salom atau kamera kadai ke shalom kumta. Anda lah air, anda lah pulih, pula full saya. Besar. Itu berkelami. Oh ini berkelam. Untuk kesedang gemara cikuring ni. Kacinduna, ada cincip, jaga tin, kacung. Kata kabangki, nonton ada tin peranjang, the famine of Bible knowledge. Kanam skill, jaga tin kacung mulai. Kaklam, kabangnya kenduk kumgi Kristan, ada yang kespas dan kabamata, kadai kata kaklam, kacinduna, ada jimbam tip, jaga tin kacung mulai. Hari kepercayaan kebang ingin mentah kita setang dah ingin menik bagi tenang nama pandan kita tak handrai kita lek jenisang pati kita diberi kita guna ada jinjit jaga din kacau lain. Thank you. Lalu ada distrik Piawan katne rakti kat nomor nabi kita boleh minat jaga din kacau lain ang 70% tukang peran kita. Kata lagi cinta, ke isu, ke bangi kum ke barang, ni kum ke sinaplu, ni kendu, ke jinguna, aga jingtip jaga tin ke jong. Hari ini sini kita mentah ke Bible Society ke jongi, kalau pemi ini Bible kita itu nak, kita ada kesni, kita ada hek, kita ada rit, kita ada dekat. Man lagi cek Bible ni yo. Kalau orang lu maha percaya baru kawai, kekat kebalik ditam, kadai kaktin kacau mulai. Henry awal syampat di kesas di, jom kita pulih kaktin kacau mulai. Kiduna, niat hidup mantap orang ke Bible. Nimna bandan, badon bilang yang kita naduk lai sauli di Bible. Mereka kuapan keli pati, hadu katlu, hitip syapang kaktin kacau. Lalu wei pesong, ulet man visit ya ke wei ke barang, anda lapoi ya kata ke barang, wei dari dengan besar nolong you pesong, mentah setiap ke wei dekat kelas, kamu cemdan nongikai. Hari ke school penpa, hari ke Sunday school. Pastor si mai rapset mapi, panci maga kelas ramba, ngangan si maga kata kelas ke bawah mikai musim lawan. Pastor wong si mapi ke kelas ramba nama pila konkret, ngangan si maga kata kelas junior, ngangan si maga lele. Kita penbaik kumta, ndak ada report Sunday school. Besar ruang nama datang mentah singawan ngancu keli katukan ini jikeli ke Bible quiz ngang pangantip hadu katno pitip syafang katin kacau mulai ulah keli yang kata dikenak ibadah kata kelas juga malu papen pra yang kenro Jericho kata ada jikeli malu papen pra yang kenro Jericho. Kalau orang yang tahu kena bersama kemat, yang mempi, yaitu manu makan perai kan rajin tu, yang tahu kena kamu besar untuk ngah. Ubah, yang mempi, baru untuk ngah. Baru si kelas, kim sedang nyempip. Mereka orang mampu, memang mungkinnya orang top lah. Pastor itu sebab kiri. Kamu boleh, mana mai kita Sunday school pagi teman bersama, dan nak ni dan ada setong perhati gila pastor. Orang pastor keli kiu pemperada kenrok Jericho orang top gi. Orang dah mengesang orang pastor dengan nolong.
Kita kena pada kelas junior atau kita selantang. Lada orang ini pastor untuk kita tempiak tentok kita. Sampai dia kulmar pastor. Kata kadai kajinglong jong ki Kristan ha kadai kisni ki babanta. Lakat nus pak senam ke gospel kalawan. Lakat nu teli version nilayo ke Bible. La teli ada kasih. Lakat nu million niladi di Bible. Lakat nu ngitip syabang katin kajong lay. Ngimla balon mentah ni bisi pemerintah ngatna da jingkip atas kim kajong lay. Nama bangam yo Bible. Nama kata Bible Society, kalau di Bible yang apa dia habis subsidi. Agak doa kabar retam, nama ubaduk tamlu unyapan puli, leni unyapan tho, unyapan puli yang negatif kajau lain. Angrai ni tek, nibu ya kan, ni pendan kam ya kan, tangan ni por kita mengitia hospital. Menanti hospital na di rapat babi itu mobil rapat. Oh ya yung najukan mobil. God pula pakai perlap yang ada di hospital. Mujuk siang klik ini sengkan. Dekat mata di hospital. Kedrip keni na. Ladangan keli yapi panal. Jer kerteng ni kata ngut pisenran. Nabdeng jongi Kristan di badon nakade giying bade. Katon ngut nangi lapan jer badok taal. Hilang. Ni tu. Habis Sunday school di jongi, habis secretary one keli, one him attendant, ukeli hidon dekat tempat mereka. Nanti kumno di jubah. Andrai balang di manganga dan ngayui unda. Andalai yang report mentah kesini kita saus pak ngut dari saus pak tam di bawah saya Sunday school kita nompuli tim kacau mulai kita tangar peo dari lain domet. Dari kata tahu tang ini cisnya si yang mobil berkeliling dengan yogi tu karena orang besar. Hey, manusia mana yang ketukin di online? Kau lagi cleanliness is next to godliness. Mimut, bangatu kajipang cleanliness is next to godliness. Kadai, kadapa. Sakaway ukali, katubo kabang, uplay, uyarap ya itu, kibayarap ya lagi. Hanungan siyam nakakapa. Balay, nakanaw, pangitlak. Agak jingkuli kerjin kacau lain. Balai bangi lendat, balai bangi jukong yang disipeu hukum. Nama bangi tip ya. Ia kebalang kalau ipai anggi hokut benai tok yukuri bagi disipeu hukum. Kamu jule. Ye, kau ikuri disipeu hukum. Kanu liver tip disipeu. Gunung kong sedang bukan mau itu tuh minum penyam, minum tu, minum krim, dia nak minum lagi. Ibu bun, penghitin, hey tu por ki minum penyam, masih yang heng ini. Balai, nama. Bangit plot, bangit na kacintip agak di kacau mulai. Mengejar meriu kasih pernah, meriu kepada yang mulai ulagi dan ulajat jid gerpak, bangwan yu bijak daladi, bangwan pernah ida gospel, dan mentah pada kerasang dan kemeriah nangapa nabi. Natang lagi kena, tangi gerapa. Ausnya
Arja sipel ngalong moderator jangka presbytery. Pada kejenisan kum teman pesan rangba jongi long nong kali jingtip. Ya gitu teman pesan di ban syakong kita sipel mot. Baru long lupa yaki makin pulih. History dispress ketaktikin nani kejimpan baik sengran atung juru ya kejimpa jengai atung juru ya gitu disipel di artikel. Anda boy, kena kita menjatik tentang benar. Mana boy hobi ni kita cakap teman besar. Kali itu teman besar rangba ini, orang kat nungut kesenran uji stres, orang kat le. Kalau teman besar dah cerai teman besar rangba, kalau kat le jangan ngopam, kamu dia kena ini, memang tentang benar. Menawai sen keli menusan nampak ele orang pikang keli menusan orang yuk kedun din dong ini pure mah, kan lu betok deh, pat gini. Senyap ni kaman juga orang besar, kaman dah cerai. Kata kadai kaklam dari kendam sendiri, baka balang ke Kristan kaya kendu. Nama bangi duna kajingtip agak tim kajong mulai. Kay kabang ngintip capang tim kajong mulai. Kalong second hand, kabang issues niya utang na kajingala, mday na kajing puli, mday ka first hand, kabang ngiyo at kabang ngihingi puli, mday kabang ngintip capang katim kajong mulai. Kalong second hand. Nagi beriu kita pulih kan atau pulistan, lain nagi bayang nagi ke kompet panyalap tidak tim kacang mulai. Kan kata bancu pulih, ngimju pulih. Pada begini tang kejulek jesen, kanam dia. Tang kejulek jesen kanam dia. Jisu long shine. Abang tanda puhi ilmu mereka ketin gajah mulai umta kumno kayaknya balai bangi syak yalam bakla hari ini bisi memantau balai bangi yang baik hari ini bisi memantau katau kalam bangi duna kajingtip agak ketin gajah mulai ujisu agak gospel jong Matius. Kalau nang gawa ar ke dekat gawa ar pendai upang igi parisi wong kene pi bakla ba primtip jadi jingkho bakho pi bakla lale bisha yalam bakla lale bisha ikai bakla nama ba pimpuli jadi jingkho bakho aga gospel jong Markus pateng. Kalau gawakan ar, kada khat gawa ar pusawang, omdei namar kani mapibakla, bapimtip egi jingkha. Kadau kabangi syak yalam bakla, hagi jingkai dibaper, kadau bak kadai kajing duna, haga jingtip kajongi aga tin kajong lai, bangi duna namar bangir puling. Misha yalam bakla dicingkai jom ada. Misha yalam bakla dicingkai sepang Kemenha Health Insurance. Ang haus na. Nag-for election. Ang uwi na gabahan. Kaya mo po ka-presbytery yun. Kung uwi ito meron sa nga gusto at ito nga bakit kapot kami. Ang ile. Ang wating yung machine to yung 666. Ang kaman na yan, ang tip niya kaman na. Ang emi yung one, ang raki daw din. Ang ikon din niya. Ang siya mo mariki, mo kiyan liki. Yung kiyan daw din niya. Isya yalam ba? Nama Panginoon kajing tip hagatin kajong mulai. Ikan mau yang Yesus
Barok lain tuli kijing pensoy, hakabala pensoy yo Jisu. Nai ujubah na kitab Deuteronomy. Nakabasok, nakatin ka jong mulay. Ya, usoy tam haba pensoy. Pikan mau kajing pensoy, kabanan kong ban pengkelak ku. Jisu ujubah na kitab Deuteronomy, kalanong kabapna, kadafak kabalay, kabapang. Bam tangda ukpuhi baum im ubriu Henry nagiktin baro bami nagasyento Ang jing pensoy kabaar patin usaitan no Jisu jubab yo usaitan nagawasak nagakitab Deuteronomy kalanang gaban riu berkat kabakan riu nagawang menong tenju yo try ubau blay jom Ang jing pensoy kabalay patin Jisu jubab yo usaitan nagawasak na kitab Deuteronomy kalanang gaban riu berkat kabakat lai kabang men mani yo try ublay jome tang ye uhi men shepri Jisu job ni kijing penso namar bau tip ye katin ka job upuli ka dina kata-kata bau nang berjubah yo saita mga pagmabir hagini gisin kiba menta misha yang baklan hagi jingigay kiba pera namar bangi duna ka jintip Pagkaktin ka jomlay, kabang ka klam mga longi long sem ka jomi, kabang ka klam mga barang ka jomi, pagkata ka klam, kaday, ka jimtuna, ka jimjim kinaktin ka jomlay, pagkadawa jom ka ni, kalong bang yim siyam na puli, yakaktin ka jomlay. Ngin puli, ikatwa, ngin Facebook, ngalaman ang karar ng tajisi, Malay ka pimpuli, yan ka Facebook ka dyan mulay. Kabay kren yang apat yapi menmetan siap. Ukristan jom kani kaspas dan kabamanta. Udah ukristan upang minat banduai namla pandan ni kata. Udah ukristan jom ke jingwa. Rei tokyo. Pakai jingwai ngikren mangi yolai. Ngikren mangi. Mana buai new ibuk lah mula. Ngai dia, le ngai dia, ri ngai dia, kerhu ini, keren. Amrei lada pim kuah, an ngap pade, an syakskor ya kecing keren kecing mulai, pulih. Tang lemah kecing pulih, ngintip kai kau mulai pun keren yang apa. They now the psychologist of listening is more important than talking. A jing snap, kalau come door, ban ya jing keren. Tongin pun guna di jing buai, ngin pun bo, ya jing pulih ya kian. Amlay ladakan syirkat dari ardekat cisi, lain kat dari saudekat, lain syirang cisi. Andai tongin di kulai kita, amas kulai itu lupa, bahkan boy ke boy, bahkan dan ke jingker tu, om yoku, andai yang katin kacau lagi, kita kisni ngin kumno kan, ngin kumno, kita kisni jong ke jingker tu, yang katin kacau lagi. Dahil nagtaganaw para Kapangidon kam nalugi na isang na patkirang ba Pangin siyum ya kabay ba Lasi sisin Agapos jat na agapos Pangin puli ya ka Nabrek ijitok kibato Kapang nga puli ya kakoran Nga puli ya kaberas jam Hindu Nalapuli ka Bhagavad Gita jom Hindu. Anam syab lalak bahkan dam ke jimpak kabapur kabak ham siu kena ban ya katin ka jom lai. Hagan ya katin ka jom lai ngin yo lut ya di jubah jom ka jingim ka jom. Nadu a kanu wa kanu ka jingkeli ka bangin keli. Kanu ka philosophy ngirapan keli.
Kecil kacau mulai kadon lakajom kacuma. Nama malai batang gede kecil dalam kecil kabakin. Kadangin puli kita probat kalau kaban riu kedekat kabang arpiwa kabang kumne. Kabang meya kan yalam yene. Abang media kan am yene. Bat abang mepe kan keren yene. In kacau mulai keren. Angatip au beriu ubadang keren udai beriu ubadang il balayak unang keren pakani ka tim ka jom mulai salman wang pa abang bepe kan keren ya ni kapan mau pakalong ka tim kabani para ngeli ladang ni ka patang beriu pamantah kan kelat lani landat jaga tim ka jom mulai kau bayi pat kau patang beriu kan no sisendon lani kan kentai no sisendon jaga jaga tim ka jom mulai kada mangalan lebih ke patang beriu ke pamantah ngin landat jaga jaga tim ka jom mulai kau bayi pat ke patang beriu kan kentai no sisendon jaga ni kajing thong kabak Rabang ini amdan kesepakah kepala yang negatif kacau mulai. Cisin ada dua sama uang yang paham. Nang pendap dengan graduation siuhan penfit kali ya. Baru orang tahu tang ladamir lain dengan graduation man penfit dengan kali. Alpun wong pa dapat lupa apa kuno kali nanti kita wong kun kano gaba mekwa nanti tang lana men pendap ke graduation ke zone anda kau na sabla pendap ke graduation long yu pa ke kali ho tap ma long yu shim kali ke kata Pulih jaga menyok jaga kali. Tahun ulat tam, tahun ulat bina, bina yang ulat berat kita baik. Berkumpul yang syuk, lagi pew sekali. Barandau latih papa jemu lapar, lawan syai, bangkam ganti jaga tak kaya. Andau lawan tigian kita, bukan mau yang kata Bible. Ulo i yaga ulasya. Ulo plate yaga pitch ke bandingkong. Pagani ka pitch ke bandingkong kadon $100. Anda pitch ke baa kadon $100. Haman lagi pitch. Pau jauh ulo $100. Bandalan niyo may kata kapisa kalau kau tegi daulat. Ikat panjang kata dor kali kemau latua lagi pon kalau sama. Berapa ini amdan kesepakah pala jaga jingtip jaga kecil kacau mulai. Dan angin yang tes super dor, angin yak nanti. Beli wong kibakwa bandung siapa yang ngasih itu minat top exam. Bang keli yang ini siapa kapai. Kat nomor nangi ingin pas. Kat nomor nangi ingin yo, dia pas. Akan mau dan kaniga Good Friday. Idan way produk bukun yang awam besar. Isin dah Julai kan, Julai kan hak dari balang dengar kan. Dulu iu Julai kan. Dan ini dah tanah besar dia rap ya lah. Ang nag-iiw klamo for Good Friday. Ang iyo for Good Friday na klamo to be digitantin. Iwa ang ujisu halor yung kadingna. Noong iyo nagagtatwan kwa mi. Nagunun kong madagawa. Ang gusto. Diyan naganambal si Tao. Diyan nagagyak. Mangitip pagitan tanong niyo ulit kantin ibang Jesu keren halor. Para pangili
ganay ka club. Mga magmami kung di krisa, ibangi iyan. Ibriu di kat yan ini, bitip kaya bagi pas niya mga mamantua. Ibang patlong Kristan di kat yan ini, the people of the book. Ibriu jong kakat, kabamot niya ganay ka Bible. Rekini iba kani kakat kakat kanti, menta ngilale lenden no ya. Para ngayon tong ini persiang banmi na kani kecaka rangkat ke jingkot banaru mentah kesi apren ke jingklot ngin persiang banpuli syirkat adhat pangimyo ya ka fasar jingtit ya ka tim ke jongkai om tang syupanyo sneo na ka pulpit ya kani ka tim ke jongkai nang mangin ron ngin san ada jingtit jaga tim ke jongkai. Dalam kerku yang apa ini? Naga bentang ke pulau.